NAKO ya bongwe wetso amogela dikgang tsa Botswana Television di tla ka tlhamaloko go yana go tswa toropokgolo Gaborone a re di simolola re lebepele ditlhogo go bulwa ga sekolo se sešwa sa Morula mo Gaborone go galaleditswe hela thata bani ba Matebeleng ba rotloeditswe go inakanya le kgwebo ya ditlhapi go itshetsa Ross Branch a tsweletse ka go tshegetsa ketapele kwa kgaisanong ya Dakar Rally. Motho tse dumela nka mogala bua amogela sentle moeng ena o tla ba go ranolela dikgantse ka puo ya diatla mme ha re di simolola mo palamente wa Bonington North mme ana mokgeti a re wa amogela go bulwa ga sekolo se sešwa se se botlana sa Morula Primary School mo Block 6 ka jana se tla thusa go fokotsa mosuki wa baithuti mo dikolong tsa kgaolo ya Bonington North mme mokgeti o na tlhalosa se gompieno jaaka ne kgone go dirile thulaganyo ya go bontsha baithuti ba mophato wa botlhano le wa borataro mo go le batsadi ba bone ditlamelo tsa sekolo sa Morula. Sharon Kujwadi le tsholofelo Tombale ka dintlha. Go agiwa ga dikolo tse pedi tse di potlana tsa morafi e bong sa Morula mo Block 6 le Marula Mantsi mo Phase 4 go amogetse ke bana le seabe ka go farologana ba supa fa go tsile go tlhabolola seemo sa thuto mo kgaolong ya bone le fa go ntse jalo bangwe ba bana le seabe bao ba ne ba nankola dingwe tsa dikgwetlho tse ba ntse ba di itemogela mo dikolong tsa dikgaolo tsa bone. Ke gore ha nkala ha dipalo tsa dikwele tse di-primary mo constituency ya Gaborone Bonington North tla bona gore re lebagane le kgwetlho e tona ya dipalo mosuke o montsi mo di-classroomong. Ke gore ha nka tsa sekwele sa Mophane ba heta 1,300 bo 1,000 ha ke ya ko itumeleng a small primary school with a small population mme sekwele sa teng se na le population ya between 1.2 le 1,200 le 1,300. So to a large extent sekwele se se tlile go hokotsa mosuke mo dikweleng tse dingwe. Mokgatlo wa batsadi le barutabana wa sekolo sa Morula ba tlhalosa fa ba mekamekane le dipalo tse di kwa godimo tsa batsadi ba ba kopelang bana diphatla mo sekolong sa bone. E re galentse le bua le ba education ka kwa madam le re kopele waivera ka gore waiting list ya bana ba ba eletsang go tsena mo Morula intsi mo ile gore na le waiting list e le gore re kopa gore ro okelediwe ditlase ro okelediwe dipalo tsa bana ka gore ra tlhaloganya gore go na le seelo se neng se beilwe mme anong bokete jo bontsi bo emetse gore batsadi bana ba bone ba tle go amogela ka kwana. Dibui tse di neng di le teng kwa phuthegong eo di kgothaditse gore go nne tirisanommogo ya batsadi le barutabana go thusa go aga bana ba bone gore ba tswe batho mo setšhabeng. Bana ba ba sa tsalwang ba peka yaanong bagolo re kopa gore a re emeng ka dinao bana ba re ba bokelleng bana ba re ba ageleleng gone go simologa hela mo Morula Primary ra agella bana ba e re ga ba ya go tsena ko go bo Bonington be ba itse gore rona mo Morula Primary ra re no to drugs. Mme mokgeti o ne a supa tshologelo ya gore sekolo se sešwa se tla thusa go tokafatsa thuto mo kgaolong ya gagwe. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Thulaganyo ya go amogela baithuti ba mophato wa ntlha Form 1 e botlhokwa mo go nonotsheng tshwaragano gareng ga batsadi le barutabana gore ba nne le seabe se se popota mo go bopeng botshelo jwa baithuti mo sekolong go ntsha maduo a mantle le bokamoso mo loetong la bone le botshelo ka kakaretso. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa lephata la thuto kwa kgaolwaneng ya Selebephikwe jaaka dikolo di le 6 di ne di amogela baithuti ba mophato wa ntlha. Karabo Molusi. Letsatsi la bofara bobedi kgwedi ya Herekgong ngwaga wa 2024 le tla gakologelwa ka boitumelo ke baithuti ba feta 1,400 mo dikolong tsa Selebephikwe ba mo nakong eno ba tsena mo legatong le le fa godingwana mo thutong. Bokopano jo ke tsela ya go amogela baithuti le sebaka sa gore go buisanwe ka tsamaiso ya sekolo le maikarabelo a baithuti barutabana le batsadi. This orientation is a demonstration of the issue of collective ownership that we are trying to spread across to say government cannot become the sole proprietor of schools. These schools belong to the community.
And therefore, we are trying to bring about that people-centered approach so that our parents would know that this school is theirs. Go tlhaloganya botlhokwa jwa bokopano jwa go amogela baithuti ba mophato wa ntlha go maleba mo dikolong tsa Selebe Phikwe go somarela letshwao le di itsegeng ka lone mo dingwageng la maduo a mantle. Re bua dilo tse dintsi thata including indiscipline, student indiscipline, pregnancy, all those things. Me after this, o tlo go bona ile gore ga gona tokagalo epe. Mo go rang gore gongwe batsadi tota ga ba ise ba temo semong sa go tlhaloganya gore orientation ke eng. Ganne re ka maintaina dipalo, ra maintaina that excitement e re nang le yone ga re tlisa bana mo sekolong. Dio tse dingwe ka bontsi ne re ka kgona go di hema ka gore batsadi ba rona they would be in touch with matshelo a bana mo sekolong. Botlhokwa jwa bokopano jo ga bo kalwe fela ka maduo a ditlhatlhobo le botshelo jwa baithuti mo sekolong ka thuto e lemogwa e le peeletso e ka tlhabololang lefatshe. Boitshwaro mo baneng kana bana ba gompieno ba setse ba tsene mo di drugseng ba bula ba bangwe jaanong re tile gone mo seemong sa gore yaanong re ithutile thata re le batsadi gore re tshwaragane le matitšhara re tshwaragane le bana re nne ditsala tsa bana ba rona re nne ditsala le matitšhara gore ba te ba kgone ba re phuthuloge gape bullying ntsi mo sekolong re searche dibeke tsa bone ga pele ga ba ta sekolo go itse gone gore ba te go ta go kgontsha bana ba bangwe. Mo orientation re rutile gore it empowers us, it helps us to get out of problems, it makes us to win, it makes us to feel independent and be good in our studies, and it makes us to not do what is wrong. We should listen to our teachers. Gangwe le gape mo dingwageng tse tharo tse di latelang se se buisanweng mo bokopanong jo e tla bo le sone bokaedi jwa batsadi barutabana le baithuti jaaka ba latedisa dikeletso tsa bone. Jaaka tsotlhe di dirilwe baithuti ba amogetswe ba neetswe melao le tsotlhe tse di tlhokagalang batsadi le bone ba tlhaloseditswe jaanong lenaneo la thuto le ka simolola ka mašetla. Karabo Molusi, BTV News, Selebe Phikwe. Mo Parlamento wa kgaolo ya Matlhethe Molapa wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti o totlomaditse le go akgola maiteko a mokgatlho wa Kotsukela. Kotsukela ke thota e barui ba mosi ba ikopantseng mo go yone. Mme Dr. Dikoloti a re thulaganyo e ba mo go yone ke yone e maleba ya go rotloetsa motswana mongwe le mongwe ha leng teng go ema ka dinao go inamola mo lehumeng. Dr. Dikoloti o ile se jaaka ne a rolela balolapa lo raphoga kwa mosi maroba a dikgomo tse thataro tse di dusang. Gilbert Mogorosi ka pego. Ba mokgatlho wa Kotsukela mo thoteng ya mosi ba tlhalosa ha ene a re go lemoga le go gotlega go itsholetsa mo thuong ya bone ba ne ba ikopanya e le malopa a matlhano ka maikaelelo a go godisa le go tlhabolola thuo ya bone. Ke keletso ya rona mo Matlhethe Molapa wa Bojang ya mo go creating generational wealth. Ha o utlwa ha ba bua ba go tlhomaganyetsa gore ba tla ka bana ba bone ebile ga ba batle gore ka moso manga ba re go kolotwa manjang go supa gone gore ba batla gore go mo go neele tsanwe bana ba kgone go tsa go tswelele. Mme ke rata thata ka gore ba rotloetsana gore a ko morakeng e nne ko bana ba kaeletsang go a teng. Ke leboga batsadi botlhe ka tiro e le e dirileng e tona ga e motlhogo le go itlhokomela ka moso e tla be le khumogela le ikopantse le batlhano ra rokotsega maikutlo ka selo se rile mme anong go raya go le nna ko ke leng teng ke a go rokotsega maikutlo ke gapegile maikutlo. E ne e le boitumelo mo go balolapa lo raphoga jaaka ba ne ba amogela dikgomotse ba supa ga ditla ba tsalla le go tlhabolola matshelo a bone. A re ska ra inyatsa ke na le borre ba re tlhokomela dikgomo ka kwano santse modula setulo a se bua. A re hireng batho re ba rotloetse gore motho e re a ke mo hirile e se ka nna mothwana ke kgagana le mabaka gore re hira batho a re kgawa le bone ba re shauta a re ntse ke ba re go ga raphoga a sa ntuela ntima dijo ke kganyete mme gore re leke gore re rotloetse bana ba rona ke bana ba rona ba kope mo go rona le baagisanyi ba rona se re se irang. Gongwe ha gongwe dilo tse di buiwa hela ko godimo rona re le batho ko tlase ko meding
o ka re ga re tshware sentle gore ga teng. Tumelo ya rona ke gore nyeletso le huma e ka nyelela botoka, e ka direga botoka ha e le rona batho banga le huma re ikanang ebile re simolola re re ke rona re ka lenyeletsang. Mopalamente o ne gape a supa ha maiteko a kotsukella e le a mantle hela thata ka tsamalana le maitlamo a puso ya lehatshe leno le dikeletso tsa kgaolo ya mmathete molapa a bojang tsa go tlhabolla le go nonotsha mohama wa tsa temothuo. Ha o ka bona moraka mongwe go sena kgomo e bidwang Edwin o itse ra ke bereki. Ke batla go le direla AI ya sex semen. Gore kgomo a teng ha e sena go nna ntse ke ba eneela ba epa ha ke ba lebogo e tsala bona magadi. Bona magadi jo ke batla gore e be le tswela le ntse le di ata le di atolosa ke batla gore ngwana mongwe le mongwe a nantse a re mama a Edwin ha gamiwe. Ka gore tsonetse go tswa go lwe batsedi ba rona ba ne ba netagatsa gore moraka mongwe le mongwe o nna le kgomo a mashi. Ka kgomo ya mashi ke yone e leng gore ya atolosa lesaka. Thulaganyo ya mokgatlo o go tlhalosa ha e tsamalana le maiteko a gatautona Dr. Mokgweetsi Masisi a go hetola megopolo le dikakanyo ka lone lenaneo le ka sologela setšhaba seno mosola ha le ka salwa morago. Gilbert Mogorosi, BTV News, Musi. Mopalamento wa kgaolo ya motšhodi Easter Mabusepule o rotloeditse banni ba motse wa Matebeleng go inakanya le kgwebo ya ditlhapi go itshetsa. Re Pule o ile se mo phuthegong ya kgotla ya neng a e buisa ko a supa fa mananeo a le teng a go thusa go atlega mo kgwebong eo. Go rata Maranyane ka dintlha. Mopalamente wa motšhodi East Re Mabusepule o tlhaloseditse banni mo phuthegong ya kgotla go dirisa matamo a gaufi le bone go itshetsa ka go simolodisa dikgwebo tsa go rekisa ditlhapi. O re laetse malao mo khutamege re le mapalamenta re kopa gore ro batla matamo mo metseng ya rona ka go harologana a re ka rua ditlhapi mo jaaka e le gore re batla gore mo lehatshe la Botswana re rotloetse thuo ya ditlhapi re tlo na mo teng tlhapi le tlotlo because re lemoga ditlhapi tse di mo nokeng di a shorta re ka di booster ha re ka nna ditlhapi tse di duela mo matamong a metsi mme le gore di ho eletsa morai. Banni ba motse wa Matebeleng le bone ba ne ba fiwa sebaka sa go ntsha maikutlo a bone. Kana khanya teng mithara ro bofile ya no ka ra ke re kana o sala o dile dikgwedi tse di fitile mo ntse o porotla hele. Ya no so sena se ha ke bona ga ba ntira sentle ka gore tlo fela ba nkgaoletse metsi. A gonne ba re ba ba neng ba nkagela company ne nkagela e ne ya ntlogela tanka tšotšoela 5,000 a ne ba tshela metsi mo teng a no ba se ba tshela metsi mo teng ya no a ke tswa kwano ke re ke tabogane go mma o ipela go ntse ke dirisa le ene o go tlokwe a ke boa go ke tlhala tanka e sena se. Fa go ntse jalo mo palamento wa kgaolo Re Pule o na tsibogela dingwe tsa tseo. Metsi mo di go di because go dirisiwa di metara tse di kgologolo le ria outdated meters. Mme le ha re ya go ba Water Use Corporation ba re bolela gore o simola ka ipurelo ngwaga ona ka re ditendera di a dirwa gona yana go tla be go dirisiwa di metara tse di sha tse di bidiwang go ke smart meters kana electronic meters tse leng gore ga di na go dira diphoso tsa gore di gore re o dirise madi a kana metsi a kana mo go sa nna jang. Morago ga phuthego ya kgotla mo palamente ona ya go tshedisa ba lelwapa la mokhanselara wa pele Honorable Gelekwang Mangwa yo o nnileng mo setilong sa bokhanselara dingwaga tse di 15 mo kgaolong ya Matebeleng. Go rata Moranyane, Botswana Television, Matebeleng. Ha re
motswa dikgang tse wetso mogokgo wa sekolo sa Sebotlana sa Marula Mantsi se sa tswang go bulwa kwa phase 4 mo Gaborone mme Mamsi utlwanang a re ba nnile le kgwetlo ya go tlhoka go tlamela baithuti botlhe ka kapari ya sekole ka ile bone hela barekisi ba kapari eo le fa go ntse jalo mme utlwanang o supile fa se sa ye go kgoreletsa thuto ka gope ka ba letlile baithuti ba ba senang kapari go tla ka kapari ya bone go itsa go tlhoka go tla sekolong go itlhalla seemo se rarabologa. We are rounding up all our tailors. Currently, as we are speaking, the secretary has gone out to round them up. So we have been talking between me, the secretary, and the chairperson that we need to tell, we are deciding to tell them to come tomorrow so that we round up all the tailors, we collect whatever we have so that tomorrow we start distributing. And we are promising them that by the end of the week, all the people, their kids will be having uniform. Unfortunately, some of the parents were just measuring their kids yesterday. The measurements were taken just yesterday because they were saying they had traveled home. The supplier basically could have maybe engaged in mass production of the uniforms to cater for all the kids. That way they would have averted this problem, but I think it's something that can be overcome, because yesterday they did get us to measure our kids for the uniforms. We were with one of the tailors, so they did measure our kids and they assured us that they will sort it out as soon as possible. Phete ke go fete kwa madirelong a go dira paka sekolo a White City Discount ka batsadi ba tlhotse ko ba le ka go batlela bana paka sekolo mokamedi wa White City Discount o boletse fa ba tshwere phaga ka mangana go netahatsa ha ba ntsha paka ya bana ba dikolo e lekaneng ka jana ba setse ba berekela ka tlase ga kgatello ka ntlha batsadi ba batlileng go batlela bana paka ya sekolo ka motsotso wa bofelo. What killed us this year is that the results and admission did very late. About 22, and people were already going home. And ila hari bulano musuke no le munzi. So come on kwa ke dala or go dila turana in the bucket. Hana go dila go dibulu maybe after 2 weeks after New Year, then we'll be able to meet the demand. So this is a seasonal business. So we tell her back ha because but di ka frustration ya what go dia bula bana ma dia uniform but hana last minute they expect to deliver immediately, but bala gore bone ba late after. There are some parents who plan very well, but before buy Christmas ba tla baraka uniform or buy late buy, and it becomes very easy how we do later. Otherwise we are trying to cope. Ke dile go reka uniform ke ne ke shekile mo di shopong tse dingwe ise goroge ke checkile pep ne ba re limited gape ga ise ke yote no na sena uniform hela ise ya meng that's why ana sa kgona go sekolong phakela ke ba go marekela mme ke itse gore ke kgone go e bona. Ke ba kutlogana ha motho etsome ke Stella City ke ga kwa ka tsa metshameko. Tla ke go leboge one ke video a City ke ga kwa amogela tsa metshameko a re simole fela ka dikgang tsa kwa Dakar Rally 2024 mopagami wa dikuta Ross Branch o tsweletse ka go tshegetsa ketapele kwa kgaisanong ya eo morago ga go fetsa tikologo ya boraro a le mo maemong a botlhano. Branch wa setlhopha sa Hero Motorsport o feditse lebelo la tikologo ya boraro ya dikilometara tse di 733 go tswa kwa Al Salamia go ya kwa Al Hasuf mo nakong ya diura tse 4 le metsotso e le 42. Tikologo eo e gapilwe ke monna wa Argentina Kevin Bonavides a latelelwa ke Ricky Brabeck wa America fa Adrian Van Beveren a feditse mo go a boraro. Kgaisano ya Dakar Rally ya tswelela mo tsatsing la gompieno ka tikologo ya bone ya dikilometara tse 631. Hey guys, so stage 3 is over and done with, and bit of a weird stage for me. I felt okay. I was just making some small errors and some concentration errors, which is not normal for me, but yeah, it is what it is. We didn't lose too much time, and yeah, we just got to keep it together. I was coming up on the waypoints from the wrong angle at sometimes, so
was going through my head and making me a bit frustrated. But yeah, we're here in one piece and just got to keep it together and regroup for tomorrow. We only got two hours to work on the bike, so the mechanics are flat out now. Gonna get some food and then another 200k liaison to the middle of nowhere where we're going to be staying. But thank you all for the support. re moeleletsa masego le matlhogonolo jaaka kgaisano eo e ntse e tswelela mme mo go tse dingwe setlhopha sa setšhaba sa the Zebras le se tshamekile maleka a nno setlhopha kgatlhanong le sa Mozambique mo motshameko wa botsalano o neng o tshwaretswe kwa lebaleng la FNB kwa Afrika Borwa. The Zebras e noseditswe ke kabelo sa akanyeng mo karolong ya ntlha ya ka thago ya penalty pele fa Mozambique e lekalekanya dino karolo ya bobedi ya bokhutlong. Me ha re gatela pele mo anamisa mafoko a lekgotla la Botswana Table Tennis Association tshegofatswa malepa a re nako ya theko le thekiso ya batshameki ba ditlhopha tsa bone e butswe kgwedi eno e tlhola gatlhano mme e tla tswalelwa ka mafelo a kgwedi eno. Malepa o kaile se mo potsolotso le lekalana la metshameko la Botswana Television kwa a neng a nnang kola ka fa lenaneo le tla tsamayang ka teng pele ga dikgaisano tsa paka ya 2024 di simolola. Katlego Kgakole le Daniel Chokoko Kapego. Malepa o tsweletsa re lekgotla la bone ga la solofela go ka nna le dikgwetlho dipe mo nakong ya theko le thekiso ya batshameki ba liki ya bone mo pakeng eno ka bontsi jwa batshameki ba bone ba na le ditlhopha mme maikaelelo e le go kwadisa ba ba botlana. As far as for the challenges, we have never encountered any because the negotiations they start firstly a player a super interested go batla go go which club kana di club they dira talks between them gore now we are interested in this player ba bua lene and then they communicate as clubs, but we have never encountered any problems when it comes to signing of players because it's only a few tse ile gore di diragala season. Most of our players ba loyal tse ile gore di dintsi tse di diragalang ke tsa signing of new players ba ile gore ba joina di team. Jaaka ile tlwaelo le khotla la BTTA le solofetse gore theko le thekiso ya paka eno e tla le ka batshameki ba ba botlana jaaka le khotla le ntse le bereka ka thata mo maneneong a go godisa motshameko o go tswa kwa moding. What we are more interested in is having a healthy competition. So whoever that is interested in moving from one club, they should do so by follow the protocol as guided by the Vice President Admin. The affiliations. This year we are going to be having community services. We have engaged Gaborone City Council in a few months or few weeks they will launch our recreational concrete tables modi parking. We have also engaged Gaborone City Council gore re kopela le holo ya ba busiele gore na le bana ba go buntleng le ithuteng ba ile gore ba tseba trainer ka go BNYC. So we have seen it fit gore they are crossing a very dangerous road ye le gore from time to time ga re ba gore be go na le incident tsa gore ngwana ga atola sente kana anything that is unfortunate se le gore se ka diragala. Moraga kwadiso eo ya batshameki ya paka eno lekgotla la BTTA le tla bula paka ya 2024 ka kgaisano ya Phoenix Assurance ya open mo Gaborone mo mafelong a kgwedi ya Hirikgong e tla dirisiwang go tlhopha batshameki ba setlhopha sa setšhaba sa banana sa se tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Africa Youth Championships le Commonwealth Youth Championships tse di solofetsweng go tshwarwa mo ngwageng eno. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Motswana wetso ntlhomole ga se nkute le nao tsa metshameko dikgang di wela gone fa nna le wena re tla kopana gape mo tsatsing la ka moso mme Joy Mothebi ga mmogo le one Rabantheng Kalakatšhane ba tlabe ba buile go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect. Tlhola sentle.